Biyag, wenno patay. Pinapalabas, adda manen imawag kini Solomon, ije pasdek na, ket kayat na ti makipusta iti palaban. Gapo iti dayta, binilin namanen dagiti balod na, nga ginsayo da ana imbag, tasaganaan da dayta apalaban. Nakunapay ni Solomon, ani Michael ti mailaban, ngem kinuntra ni Dalton. Gapo ta sigurado kano, amaabak ni Michael, tasaan pa'y analaing amakilaban daytoy. Gapo iti dayta, ni nga Rod Dalton ti pinagpili ni Solomon no asino ti mailaban. Kabayatan na, urayan mat ni Doray ni Rosana, amapan na kumapadamagan daytoy no anyan tinapasama kadakwada iti simbonan. Saan met anapa ay daytoy tadimteng ni Rosana. Naglanga ani Ofelia, ket nagsarsarita da kini Fatima. Inistoryamet ni Fatima ti inaramid na kini Layla. Itagagayem, adtoyen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Anya pa iti inaramid mo kan kuana? Kabayatan asirarakad. Tinong patungpak Anya. Oh, naglaingak. Saan ka di? Ha, nabales ko di kalaban ko. Huh. Iso ang manipod day din. Saanin ang nagpakpakita kanyak day di babae? Takas tatimbagak. Nga iti ka nitong nagpakita kanyak. Ikak itipiglat ti rupa na. Anya. Wen Ofelia! Ha! Impakitak akabaulak alabanan. Kwa, Fatima. Amom, no siyak ti damagam? No husto? Wano saan ti inaramid mo? Kuna asaan? Ha? Baknang kang agpaiso? Ado ti kwartam? Maaramat mo iti amin akayat mo. Ngam awan serbina, no aramatam iti kinadakas. Anya? Wan, Fatima. Sa anak apabor iti inaramid mo. Nang runa pa'y, kat awan mo't nadagsan a basol day ta schoolmate mo kan ka. Ha? Saan ka di? Awan tinadagsan a basol na? Fatima, agbaling ka kumaakot, girl. Numaaramid mo dayta. Syakti kang runaan ang maragsakan. Kwa? Wala. Sige, maturog kan. Panawan kan diti silet mo. Tay nakasarita ni Doray. Sige, Ofelia. Oh. Apa yan nakadumog kalatan? Kwa? Huwag gayam. Agid daw ka iti pamakawan iti dayta schoolmate mo, adinang ram. Dayta ti kasayatan nga aramidam. No aramidam dayta, sigurado, maragsakan kanto. Ha? O sige. Good night, Fatima. Maturog kan, what? Sige, Ofelia. Jak ni namnama akas chay ti inaramid ni Fatima, Doray. Akasam. Na iturad na api na irakat ya schoolmate na. Kat dinangran na pa niya. Wan Rosana, ni Fatima, imalay iti ugali ti amana. Kat, kumustan ti schoolmate na? Diyak mo no asino day jay. Gaputa di na amu tinagan na. Babae, kunanalatan. Kitday jay afabian at tinangdanan na. Binalaaga kon. Nga iti kanito nga ulitin na paytag tungpal iti dangkas nga iparamid kan kuana ni Fatima. Talaga asal itak. Fabian? Taga-asyenda, may isa ang trabador.
Rupat kwartamat dayay. Ha? Kinugtara ka. Aging gana tumba. Anya, Tapnog na ka ma. Doray, pangaasim ha. Saan mo kumabaybayan ni Fatima? Kasta tiyar aramido. Binagbaga akon. Katsapay ko ma, tadumngag iti pamagbagak. Uray siyak, Rosana. Talaga binagbaga akmat. Masuron kanyak. Ngam talaga binagbaga ka. Sabali at talaga ti ugali ni Fatima. Imala iti amana. Ngam jakmat mabalin apanawan. Doray, Saan ko ang mabalin apanawan ni Fatima? Tanapatagmat kanyak. Sipud ubing, siyak ti katulungam anangay aywan kan kwa na. Doray. Kan ipagpagapukmat kan ka. Gaputa kabsat ti pangibilbilangak kan ka. Nasaya at ka tao, Rosana. Agyamanak, Doray. Talaga saan ko ang mabayadan daytoy nga aramidam. Aging gatong palbiag ko, adyak malipatan. Anya? Si kakit dimot. Ala, umay kan. Mapantay di kusina. Tain tamang rabi. Doray, kasanon Di kag danag. Nalakala ang ama ilang mga ni Boss Solomon. Nubilang tamailaw anda nga umay. Ngamjak pa yun nga umay dayta. Numay daman, aldaw. Doray. Ala, umay kan. Mapantan ijay kusina. Agyamanak iti daytoy kawas nga ented mo apagsukatak, Doray. Kawas mo matla dayta. Kinalkal ko iti sigod asiledyo kini Boss. Nakadkadlaw day tapiglat di taabagam arusana. Nakadkadlaw ti dait na. Gapuanan daytoy ni Solomon. Ti ayob. Kan demonyo a Solomon. Hindi nakasigan. Hindi nakasigan. Ayop ka! Adaywanak! Asawa ka, Rosana. Iso nga umay ka. Di nakikuyod! Saan kan ang makaibot? Di ta kakama. Rosana, agak mantap ko. Kasta tinapasamak, Doray. Adagayam imo ko na. Kat iso ti imbaksol na kanyak. Ti abagak tinabaksol na. Pagyamanak laangan, tasaan ati pusok. Tano saan? Natayak kat ko man. Anya? Ado akinaayop ti inararamid ni Solomon kanyak. Kat day ti apiglat iti abagak. Day ti mangipalakip iti kinaayop na. Amok day ta, Rosana. Kakaasi ka idi dito'y mansyon. Ipupupok na kapay idi. Kat pulos adi na ipalubos nga umay ka ikan iti kanam. Doray. Mano atawon nga inan-anusam day ta, Rosana. Impagpagapok ka ni Fatima. Pulos. Adyak inayat ni Solomon. Rosana. Nga oray day tapay. Ti pakaigapuan ti ipapatay ko. Jak tulat ta ayatan.
Mayat, ansot. Naimas ti anak ni Big Boss. Italaeng nga makaramanak iti kasoy kaimas nga arak. Nabartagan ni Big Boss, Dalton. Isuan na panan iti silid na. Kasanomat nga rin. Agsasaruno, titagay na. Kasla Diyos ti pabayan na nga uminom. Wan nga rod. Ansot. Awan ka di ti asawa ni Big Boss. Adda, ng pimanaw. Pimanaw. Abay. Saan mo nadamagan pa eh? Sana kayat ni Big Boss sa pagsaritaan ti may papan iti asawa na. Kasta. Iti ka nito amangag na. Aday ta abanag ti pagsarsaritaan ta. Amangan no paltugan na ta. Iso adi ka nagdamag pay. May papan iti day ta abanag. Alagad din. Ibusan tanday tanat da nga arak. Tayin tamatan maturog. Sige. Nuday tati kuram. Ansot. Agpakada akon, ha? Inakon. Inakon, Wan. Sarungkaran kan tumanan. Nadisturbo kan iti panaturok mo. Ophelia? Agpakada akon. Kataybilin ko kan ka, ha? Agbalin ka kuma, a good girl. Sige. Inak nga rodan. Sige. Ikaw rin masarungkaran naktumanan, ha? Ikalig. Kasana. Inakon, Doray. Mabait lang, nairwar ko ti kotse. Ha? Itulod kan aging ga ijay ili. Ay nga. Mabait lang ngat. Kan alas 4 pa lang iti parbangon. Ngam, Doray. Saanan? Ilukat mo latan tikay tarumara kon. Itulod kan, Ophelia. Mabait la dayta. Ano kasta? Dito'y kan? Wan, katagyaman akmanin kan ka. Awan ay nyaman na. Tay kwarta nga hintad ko. Ang mga numatnag mo. Saan? Katagyaman akmanan. Umay kanto manan sumarong kara. Wan, Sayang. Nalabit nga asikaswan itanda master ti papeles dangag pa Amerika. Awan ton ti sarsarong karan ni ijay simbonan. sana bale, tagkikita tayo tumanan. Wan matkit di ah. O sige, bumaba akong Doray. Katagsublikan ija mansyon. Sige! Awan, tiyag sadot-sadot. Agwat-wat kayo! Wendalton! Agjaging kayo amin. Kalpasan na. Irugi yung tiyag sanay. Wendalton! Kagawa niyo! Aggunay kayo! Imo na akon. Saan ko nga inuray ni Luz Veminde? Narigatan. Ang mga nagpalikot ka po kanyak. Agdiretso akong itirong ko. Di babae ang masabat ko. Di kabusor ko. Adita, masabat ko. Kampay di, jak nakita. Jak italtalag. Kanjak kasalita. Nga uray anya pa'y ter aramidan na. Jay buisit a babae. Panakita kong manan. Saan ko pa'y nga an-anwan ita? Ngam inton maditi ipakita ng tukanyak. Jak bumdang amangulit iti inaramid ko kan kuana. Agyaman nagtata. O sige, agpatuloy ak nga rodan. Sige, balasang ko. Sursurem ti intero akaya pa. Bareng masarakam ti sapsapulam. Wan tata. O sige, agpatuloy akon. Katagyaman akmanan. Mapanak manen iti sa bali pa'y abalay. Husto jila kaya nagdamagak. Sursurak da iti alugara. Bareng masarakak dagiti sapsapulan.
Nabannog ako. Kan mabisina kon. Nalabas damit. Tadi da payagpakan. Oh, apa yang nagsardan ka ngagsana? Ah, Big Boss? Sinturon. Juan? Oh, Anay ko! Big Boss! Apay nga sa plitan nakmetan. Nabannog kan mabisina kon. Pakananda kami kumapay. nalaing ka ngagreklamo. Ano? Ah! Anya ti pagbanagan ni Michael iti pasdek. Ita, tawanan ni Pitong amang isaksakit kankwana. Gagayem. Di uliwana dinggen tituloy tinobela tayo ano pa ulwan. Biyag! Wano patay! Biyag! Wano patay! Pinapalabas, simmarungkar ni Rosana iti mansyon, ket nagsarsarita da kini Fatima. Inistorya ni Fatima ti naramid na kini Layla, ket dita, binagbagaan ni Rosana. Nagpalabas ni Rosana iti rabii iti mansyon, ket intulod met ni Dora iti sentro ti ili, iti parbangon. Nagsubli ni Rosana ijay ili ti kayapa, ket intuloy na tinangsapol kadag iti patpatag na iti biyag. Kabayatan na, iti met pasdek ni Solomon, agsansanay dagiti balod. Nakita ni Solomon ti panagsardeng ni Michael, gaputa mabisin, ken nabanugan daytoy. Sinaplit ni Solomon daytoy, babaan iti lalat as sinturon. Ita gagayem, adtoyen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag! Wano patay! Anay ko! Anay ko! Nakarit ka si ka nga ubing. Sikapay lang tinalaing ngagreklamo. Anay ko! Dalton! Big Boss! Saan nyo apakanan da ito'y at tao? Itidwangan daw. Ha? Big Boss! Agtungpal ka, Dalton. Tanusaan. Sika tijak pakanan. Itidwangan daw. Uwan, Big Boss. Matupal. Nangig mo, Michael. San ka kano amangan itilas o tidwangal daw? Oh, adto iti ka na, Michael. Agyamanak, bus ansot. Kansat! Oh, Imbagak met adi mo ikan ni Michael iti kanana. Kenapa ingat ka dito'y amakipilpila si ka, Michael? mabisinak nga rudan. Anya timbagakin ka ni Big Boss. Ikantan iti ka na, Dalton. Saan? Siyak ti madaksan no aram yidem dayta. Hala, pumanaw ka dito'y pagpilaan, Michael. Ah, Agawat! Ang mga dumakabil kamay. naititimakan, Michael. Awata madagos. Ha? Agawaam. Wen, agyamanak. Intad ni Boss Ansot dayta. Sige, inakon. Ingkaglem mga mangan, tapno di ka mabisinan. Ayan ni Michael, Dalton. Pinapanaw ko, Big Boss. Iso atay gay. Adda siguro ni ti pagturturugan da. Gapuda jak intulok ni kanday di kanan. Nasayat launay. Manipod ita. Kaya't kung agbalin ka nga strikto kadagiti balon. Areglado, Big Boss. Kenan ni timbagak. Nasken amatungpal. Tanusaan. Sika tiagsumbat. Wen, Big Boss. Hoy! Agawa niyo timangan! Dalasin niyo! Di kay agbunto-buntog. Salbag kayo! Kasta, Dalton. Wen, Big Boss. Manipod ita. Agtungpalak at dagos iti biling niyo.
Nangabak ni Piryong! Nangabak ti manok tayo daton. Maragsakan ak unay. Nagbaligi tayo manan, Big Boss! Nangabak ni Peryong. Nakitak tiwagas na ang nakilaban. Nalalaing ti kalaban na. Amok dagiti tiknik ni Peryong. Tain soro hindi kami imang pitang. Kabaalak mo dayjay. Kabaalak ti kabaalan ni Peryong. Ala! O kameta solaban. Ngam ko kaktamat sa malano. Nalay to man ako. Sorry ka langin, misteryo. Hangam sige. Urayak ti sumaruno apan nakipusta. Saka. Nalaing to manok ko ilaban ko. Kat ko kaktamat ko atam. Dakbakos tuan pa nagkatawa ma. Kas lamang laes. Ngamsek ka lang katawa. Nakarit kan tumot ngamin, misteryo. Hangam mala. Pabor kanya kan. Big Boss! Ano nga itutod mo akong gunap? Tananga ba kak itilaban? Langgong kamata niya, Peryong. Abay sa pulam ti kong kunam. Nalastog kay Dalton. Gapot na si dagkan iti dalikan. Anya? Kaya't mo tapaltugak tabanga-bangam. Dahil ti pagkarit mo. Gapot at tapaltog mo. Aglapan ta ano kayat mo. Na. Talaga akong marga. Di kay agapan. Agrambak tayo manan. Gaputan na ngabak ka, Peryong. Mangan tayo iti agkakaimas at araon. Ken uminom tayo iti adu nga arak. One, Big Boss. Agrambak tayo. Nga may mayat ko ba? No adda babae, Big Boss. Anya? Babae? Ayun, Big Boss. Babae. Mas naragragsak. Sige. Mangayab kayo iti babae dito'y pasdak. Kasto iti kayat ko. Ti agragragsak gaputa adu ti kwarta. Big Boss, awanan ni Dalton. Naglemang dan iti babae akadwa na itay. Bayam langan sot. Big Boss, sa kumamag. Sana mabalin. Sino ti mga sikaso di kusina? Kat madamapay lang tiramrambak. Oh, Big Boss. Laglagi pam asabali kay tanan sot. Tagaluto ka laangan. Big Boss. Ala, kita ang dagiti na dumaamakan alinuto yo ta iwaras yo. Ti kayat ko, mabsog amin a balod. Matungpal, Big Boss. Naimbag pa'y dadya, Dalton. Nabit lang akadwa ni Big Boss. Ngam itidnan ti pakaragsakan na. Idinto ta siya ka nabayagan akadwa na. Kat di na pa'y palubusan ng babae. Un nga rod. Tagalut-luto aklatan dito'y pasdag. May tanan. Nagtanda kay de ground na maparaparigat ka na giti pa na may amalon. Sa bagay, So, adi mo na palam ni Dalton, boss. Dito'y tayo lang ang kusina. Sige. Darasan tayo tagluto. Nagalas at talaga ti mapaspasamak dito'y pasdek. Diyak kayat ti kasto'y alugar. Dagiti kakadwak dito'y abalod. Pag-iin nagawan da dagiti babae. Kit dagiti mat babae. Kay kayat damet. Michael! Umay ka! Sublatan mo to'y may sa babae! Saan ang akas kada kayo? Pag may sa ka dito nakatungaw! Pimpiman ka ba? Umay ka dito! Padasan mat ti kumalbit iti babaya!
Sa anak akas katakwada. Di tuyak latan ngagtugtugaw. Jak aramidan tikas iti aramidan da. Oh, ato iti kapim, Dalton. Kasta ansot. Ni Big Boss. Rimwar ka din iti silid na. San pa'y? Nabannog siguro iti rabi. Gapo iti ramrambak tayo. Isungaging gayta. Kat nakaturog pa'y lang. Mayat titimpla na. Sige, tinak pa'y di kusina. Asan ba'y? Dito'y kabay lang ansot. Taag sarsarita ta. Amom. Nagpintas ti kadwak iti rabii a babae. Agandap ti pudaw na champion. Papalanak man ang Dalton. Ay, sayang. Tadi mo napadasan. Tagasarumot ngamin. Kusiniro ka ngamin. Sa nabalin Dalton, nagumumak iti kastabanag. Nusyak, mas importante kanyak ita ti agtrabaho iti kusina. Gasta ti may bagay kin ka, ansot. Sa nabalin at agaluto akla dito'y pasdag. Ngam ti agbalinak akas ken kang agraraman. Anya? Sige, ina ko ni di kusina. Nagluto kami ba'y. Na. Masuron ni ansot. Umapal na kanyak. Nya Michael, kabalam di kabalak, ha? Talaga nalastog dito aperyong. Nuti ka po kanyak, santay kumaan nagraragsak ita, dito'y pasdag. Agyaman ka ta nangabak ka. Tano saan? Amang ano may saka kumaitan abangkay. Weno na ikali ka pa'y kit di ko man. Anya? Di ka glasto-lastog peryong. Anya? Ha, umapal ka lang kanyak, tadi mo kabalam ti kabalak. Anya. Sige man, aglaban taman tamakita tinalaing. Jakayat. Takrot ka matgaya man niya. Tinapis na. Nalabas ka na. Sige, lumaban ka! Di mo na ilisyan ti kogtar ko. Dita, natiruan kan. Lastog ka talaga dito aperyong. Labanak man lang. Walang sa, taglablaban ka mo da Michael kan Piryong. At dalay di Grom. Ha? Uy! Ay, Apa ngay? Anya ti aramidan ni peryong ka ni Michael? intayutan awan iti Teresa, boss. Oops! Yeah! Oops! Oops! Sumardan kayo! Sardan! Asino tinag ko nangaglaban kayo? Apay ngaglinlindogob kayo, ha? Salbag kayo? Imbes ngagsanay kayo! Aglablaban kay kiteng! Dalton! Ah, Payam ida! Big Boss! Big Boss! Big Boss! Sige. Ituloy yung taglaban. Da kayo adwa. Big Boss! Bay ang aglaban da, Dalton. Hala. Adaywan nyo ida. Ta ituloy dati aglaban. Nangyagyaw na kayo adwa! Sige! Ituloy yung kano tiyaglaban! Anya ti mapasamak. Iti panaglaban da peryong ken Michael. Gagayem. Di uliwana denggan. Tituloy tinubela tayo anang pauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!